پشتی کنترل کردن هر دو باجروک نبل و زهرا یین لباکوری حلب دکاونج آلی ارتش رژیم سوریه و پرانیا خلکین و دوره بون پنابر و بشک مزن جوان برای خودان باجار عفرینی. جايين نحن من دير جميل انهزمنا من الضرب. دير جميل ام جبر شرفيان وهاتن فيدري كل فتى مني نخوشا دل بيرا هيا اما الباتك جالكي مزنن شاردك هسان بيكتين خاصيا منجي بمرايا وايواجي لعردايا نخوشا ام تناصر خوا جنيف شرفيان وهاتن فيدري ما تشتكي خواب خوارناني. بنابراین کو گیهانی باجار عفرینی او هاتن بجی کرنج آلیه ری و بری خسری دکان پر روبار یا لقادا شیروان یا لباشور و جاوای عفرینی دکوه نزوع حوتنا عددي خسر 1500 كسروية وهين محتمل جمع خلق فرواري بسبب معني في اشتباكات ندار شيء دبي وامنيدا كي دواجهين الجمعيات ومنظمات وارن جمع بشغل لاني جمع امكانات ضعيفه ومنطقه بي سيسول د حصار ده عم دخوزن وار مره حركه ومساعدات وبقدمينش في نازحين لاني عددي خبر وفوق طاقتي ما عم نكون استقبال عم نكون خدمات وفر بقدمين جيرو جی آلی خواه کومالا بهاری آلی کاریه هوجداری و پیدوی انجوان را پیشکش دکه لینه لگور داخوازه جبر هجمارا پنابران روجانه لعفرین زیده دبه ما تسلط هنی نام بلادکن گور في نزوحي زيده وين في زحم بوني وفي مشكله شيء دبن الريف الشمالي ودار هنا فتشتينا كوما هوني الفداري اول ما خيام هونينا تقريبا عدد خيام وتشالياك خيمنا ومثلا جوينا سلات شتويه نافيرد بين طبعا سلات شتويه برتشتن فيرا هيا فيرا سفنج تافينا شور سفنجون وشور باطونه تاویکو عفرین دور پیش کریه لیتا آنا به هزاران جشینین حلب و ادلب برای خودان عفرینه و او تینا بجی کرنج آلیه رفبری عفرینه چل ناو باجار و گندوار و چه کامپاندا هر وها آلیکاری جوان را تی پیشکش کرن لگور در فته باران مسکو NRT عفرین